Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, number that hello like Lekker Stylist. Of course, we got that link, of course, and Xigaza Mondays. That update, of course, about the Mayengani, the president, and then, of course, it tell like Papa Rhulani. So, kun leka manjena, I kuna update neka yona. Yeah, so previous, I'm showing na if you enda video la ngafi komso ka Lekker Stylist. Hey, se va untekele Xigaza Mondays. She tlhele palms le. So, imela ku va confirm ku wa ya Ubuntu kraal na. Lembuti kraal le amunti kraal. However, checking account ya Lekker Stylist nkarhi sweswi mi swona kwala i 1017 siku ra namuntlha ra 5 ta February anza ni vona a posta nchumu about Xigaza Mondays le Ubuntu kraal ni tlhela ni cheka na page ra yena of course le ra Xigaza Mondays and checking guys there's nothing here ma swona leswi so swi very clear ku guys ku hayi Xigaza Mondays a xa ha ri kona le munti kraal le swaku if in other words I sure wonder guys go the first event initial event aliya yi fearing ku raise standard xa Xigaza Mondays hikuva a na hi swi tiva ku ri ti-event leti landzelelaka swinene so leyo Ubuntu kraal yo sungula event a yi nga fambangi kahle mi swi voneni na n'wina however a ku ri na hope loko se hi vona ku kha ku yisiwa xonge rhangani na hosi ngove ni ku hayi swi vula ku le event yi nga fika yi ba yi kota ku va yi raise standard le ku at least hi swi vona ku okay crowd se yi famba so na so however tifayila ti humanga no huma guys complete a ku humanga nchumu hi leri ende ka page ra vona a va postangi leswa first event leswa 24 January liya event a ka ha zanga a postiwa nchumu hi sweswi no photos no videos no nothing which means now na sure ku standard xa xi ve way too low swi endla mi kuma ku maybe crowd a yi ri way too low compared to even the initial event ma yi kumela mhaka leyiwa so le to be honest Xigaza Mondays xi yo faila Ubuntu kraal so of course lowu n'wana a tirhisana Lekker Stylist Xigaza Mondays xa yena xi le ku ndliweni le palms vito ra yena of course ku nga ntwanano heavy man hi hale Xigaza Mondays xo bela ku dlaya guys ku ri na loko ri Lekker Stylist ne a endla Xigaza Mondays le Ubuntu kraal ka ta lunga vona ni event ya kona wa xa makhombo like ku na ti-artist to tala ngopfu guys ku na ti-artist to tala blind and na huma ti ya ntsanano xi tlhe xi pfurhetela guys swi tlhe xi pfurhetela because ka siku namuntlha of course ra 5 ta February ni tlhela ni vona ku hoxiwa na hosi ngove ni ku ale Xigaza Mondays guys xo bela ku dlaya ku ri hensa misengo loko ku ri Lekker Stylist endla Xigaza Mondays a nga ta lunga na vo Nomonde Roger of course va tlhela va cheriwa na vona like a nga ta survive guys let's just be honest so hi sweswo Xigaza Mondays xi tlhele palms to Lekker Stylist hey a ni tivi mina ku ni nga ku yini it's either va lunghiza vuxaka na kwale palms kwale because swi clear guys ku ve na problem a va nga ta suka njhenjhe ka ndhawu leyi a yi ri successful so ku ve na ti-issues leyi so Lekker Stylist swa ku hi side ra yena loko ni hi langutisini hi a nga na problem na va le palms ku nga va ku ve na ku holova ko karhi a ni tivi ku swi nga va swi vangiwe yini because lowun'wana a tirha na yena heavy man etlhelerini lexi swi kombisa ku issue yi nga va yi ri ka side ra hala ka Lekker so a lunghisi once nkarhi wun'wana pride munhu wa hi chicha once swa fana mani le hi ku nga na mali hi kona ti-event vanhu va ku talaka hi xihundla sweswo once because leswi va tsandzile ku demonstrate power le Ubuntu kraal a hi xihundla sweswo ma yi kumela na mhaka leyiwa so a redzi kumbe xana ta kuma yin'wana ndhawu a hi redzi tindhawu ti kona ti tele na kun'wana hi swi vonini a yi ti famba kahle ti-event na ku hala kaya le real time loko a endla Xigaza Mondays a xi famba kahle mi bongozama yin'wana ndhawu if a nga hala ku tlhela palms hi leswo so mi nga ma tsundzuka of course ku bela the president a ya le ka hosi ngove le wa clip na nkoka hi za hi va na enough video something if bela the president yi nga va yi vulavurini or kanjhani hi ngo vekela xiclipani xexi xo kombisa crowd leyi a yi ri kona leyi loko kha ku launchiwa AADP ka ngove i mavito ya vona lama nga ka pasi i Beni Mayengani Balozi so mavito hi le ka ngove la what in the one look at the people what can you want look so Beni Mayengani Baloyi i murhangeri loyi nhloko ya yena yi nga ta va yi kona ka ballot paper va yimela vandla ra AADP vakhegula lava ka mi nga swi tiveki ku vula kahle kumbe n'wina vatukulu mi ya byela vakokwani so far hi yo clip leyi nga na yona ntsena yaleyo ho vona va humini like for a launch
eka village it was good, it was good, vanhu a va humeni swi kahle. And then of course hi tlhela ka papa Rhulani. Yeah, so as you can see, ni fanele nghena ka account ya Salani the producer kwalano u fanele scroll fanele kuma ku hey ku busy blind guys, ku busy blind. Avuxeni Xigaza na 1 million views, as you can see leswi a yi pfula hi leyi hi kota ku tlhela hi pfula swi va kahle la, as you can see mi swi voneni a ku editiwanga nchumu yi na 1 million views. So ni nga vula tani congratulations to Papa Rhulani, DJ Sabawa, and also Salani the producer, because risimu ra yena ri go cheka lam ra Salani areds man tivi ku swi ndlise ku yini mara risimu guys leswi mi fike mi swi tiva ku ra Salani a ni swi tivi mi ku swi ndlisa ku yini mara risimu ra Salani. So hi nga vula tani congratulations to Papa Rhulani and also Salani the producer, va tirheni swinene swi kahle swinene. Hey, the million ti lo nghena even previous mi nga mi swona a hi nghenise million of course ya xonge rhangani, even leswi a hi nghenise million ya malambana hi khale ngopfu ku busy blind ka Gaza hi leswo. Nada más a todo el mundo. Te llama de número 1. Más de un side